Sihleti nalabanye nje siyacoca, hawu, sibekise nje ngalesi Siswati uma emajaha asesangweni noma kumbe bomake basegumeni kusho njalo. Siyaphunga nje siyaphunga ikakhulu-ke lokhu bese kuyasisita ekuthenini sigcine-ke sekuba netinto letinye uthi maHebheru nayini, hawu lokunye-ke ngeke sakhuluma ngako nyalo. Bese chapter number 11 uthi hawu sikhathi ngeke sangivumela nangingabalisa ngabo bani bani, ngoba lapho kukhulunywa ngamachawe enkolo. Siyabonga-ke nathi ukuthi sacela one time labanye-ke basho mfundisi ngayinda le nto ngathi nikeda isikhathi bengingadi buka Kalozitha ngidlula khona, kodwa-ke bengingazange sengibe nelithuba lelihle ukuthi sengibuke lapha Lokusentsabeni. Ngathi nikeda isikhathi. Hawu siyabonga batshali lokuthi nisisite lokuthi asinake nekunaka nje emakhaya. Kanjalo-ke nabanye basho ukuthi awu nami ngakwenda manje le ndlela sekucocwe ngayo sengidawuhamba ngithi nikede isikhathi nalibalele kahle. Indzaba kunalitshe naliya lesithi kuselofini lapha. Ukuthi mbamba lelitshe siyathi bo-geography bo-earthquake singakubala kube kuningi. Siyadi ukuthi kwenteka naku nanaku nanaku nanaku. But umbuzo lomkhulu wakakhakhekhi khokhu uthi okay, noma ngabe kwenteka-ke lokwe-geography bo-earthquake, kodwa lelitshe lelofu ngoba likhona nalelinye leli ngasilicijile. Labo labafundisa itolo nje nakuthiwa tsilika litshe lemdzimba. Ngiyakhumbula leto tinkhundlo leto kuthi bekufundwa bathi ngathi ngilo lelitshe lela wele singete sathini-ke. So lamatshe lamabili sibuye kulele lofu. Okay, labekwa ngibani? Ngoba lelitshe leli nawulibona ula ungathi lincane, hamba thina lezi sagibela nasetu kwalo sashutha eceleni kwalo, lihle nje impela. Kuthi litshe leli futhi-ke noma base basho labanye ukuthi ya kumbe nakungaba nembi noma-ke mfafune kulimata abantu baKalozitha, kumbe la ngingete emadvodza ngoba ikatapili ngeke seyikhona ukugibela kuthi emadvodza nje nabomake of course nethi insizwa setibe ngalathi lifusha. Sazama kubuka, awu sakhanza hhayi wena ungalibona lithi lalenga ukuthi kumbe lingafusheka liye ngale kuboZombodze kumbe nasingabekisi cishe ngala, kodwa-ke singakucabangi lokhu kubi bekunene. So labekwa ngibani lelitshe? Sebathi awusipha-ke bantu labaningi labo labathi imatshe kuthiwa lokho imatshe asabokotela, hhayi kuyobe mfundisi emakhoyikhoi aqhamuka nje bekadlatinkwa. Ngoba phela kuningi lesikuvako abumba lo mnye wabakhona bajijelana-ke babumba njengasemende kwaze kuyoma sitawuva leti nkulu. Kodwa-ke asibuye siyame ngalapha kulokhu bese kuyasita spiritual lokuthi besingathi litshe enzini, ubekwa yini, wasala njani lamanye amatshe awa ngoba yabonakala amanye lesenyuke nabo nje lofini uyakhona kubona. Siyacela-ke sinabani please take your time. Ume nawuthiwa lo mlayito lona nje ume kube khona ukuthi wente kanjalo futhi nalokuthi-ke usungangisendela tithombe netakatheni ukuthi ube nako nje ukuthi mfundisi ngiyakhumbula ngishutha sidabe sihleti nje sibuka tiningi izindlela zokusenda tithombe letinye nje ungati labanye bokuthi ithombe lelo lisaphuma tiliphepha ukuthi ungatifaka envelope wendlule and drop them Kalozitha. Asibuye-ke sitocedzela ukuthi lelitshe nawuthi uyalibuka liyakhuluma lelitshe lelo. Sekuthi nje angifuni kukusho konke liyakhuluma lelitshe. Angibekise-ke kulokwami kuhlanganisa lokhu la kushito lamatsha lokuthi sesishito ukuthi siyacela ukuthi have a second glance noma ngabe unganaki. I think it is time nathi abakhona ukuthi ngathi nje specifically vele ume thatha imoto yakho noma-ke whatever uthi nikede isikhathi bese kuyema uyabuka at a distance phindza tawuvile emathuba. Sithandaza kangaka nje siNkulunkulu asiphe
emathuba ungakapheli yomnyaka, singaze simele ya December senyuke nje njengoba sachaza sinyalo sathi sekulula ngoba abantu emsebenzini sebakhona ka-just uma inkosi eyishito othi akubhekwele nathi sikukhanzile lokuthi kuyasida kakhulu. So leli tshe leli-ke liyakhuluma. Number one, sihlale sikusho nala kushito namanje. John 6 no. Uthi Jesu mina ngisingwa. Ngiko sisilapha kuselofini. Laba nje baze basho bathi hey ayidliwe lelofu mnisi. Bamangala nasebabona sebendlula phinze benyuka la. So anyway to fast forward ilofu le kani Jesu uyakhuluma uthi yena usingwa sekuphila. Phinze ke kodwa kuthi yena bakithi why futhi kube Kalozitha naze sibuka Kalozitha ehlezi njengoba hlala sikuchaza nakusayini imithetho. Anyways Lozitha nje do your research kubona ukuthi why lingabi leli tshe mhlambe kumbe lingale noma nje mhlambe sitazi kakhulu libe ngale kumdzimba wakazombothi bamdzimba yachubeka ukuthi na mdzimba lesimadiko wangala kubozulwini. So kodwa kana ukuthi ke sesile sawuthandaza. So kodwa kulongathi bese kwa personal lesingeke sikusho la moyeni ukuthi kunalendzaba yakhabo ukuthi umfundisi hlala asho ukuthi thina akusihlazo lokuthi sadalwa ekhaya kwangikhanisiswe esibhedlela ngoba nje umuntu wokugcina futhi litshele lingehlela khona. Lokho bese sekuba khona ke ukuthi suyokuthatha ngendlela yakho ngoba lokunye Paulo uyasitshela lokuthi uthi lokunye ngiyayeka ngoba umuntu abese uthi kodwa ke nawathi nje ukuthi sithunyweni nalokuthi nje besinaka nje ukuthi yathi message yethu ithi lokwathi Jesu ukuthi yini ukuthi nje Jesu ukuthi umkhanuko everyday so Jesu njengokuthi nje ngoba ukuphila uyabona ukuthi nangabe bethe mandi nasingakazili ungadli impilo nje kube bethe impahla so Jesu uthi impahla tethu ukudla kwethu ngemanti okugeza sikwenta daily ngiko nje sachamuka umfundisi uthi thina siphila ngemagama laphuma hayi laphume Mateyu 4:4 specific nje wena waphikisa Jesu ukuthi uphila ngemagama laphume asibe physical la ngapho ukugeza ngemanti wafaka efridgini phinze futhi wafuthumete ungahloba ngeke. So nasichazela abantu nje nebafundisi labadumile ukuthi labanye bekhona wayengento esono kangaka kuloko ukuthi nje Jesu bazana kusiyo indvodza Jesu live la uNkulunkulu indlu yenta daily Genesis to Revelation udla nje live nakathi Jesu nje dlanini uma ningayidli inyama yami ngeke niphile nebantwana nje babona bethe ekhempini nabo kube khona sibantwana ngoba vele kusekhonyana lemabandleni kusinalo Jesu umlungu labanye kusangambuleleki kanti lenzaba sayichaza ukuthi nami nje nawungibona indlu yami le kukhona umuntu lokhansi uthi umkhona kodwa ngumuntu ude lomnye wajujwa linyawo kodwa ngumuntu lomnye ude liso so ngama features la umuntu uhlalela ngekhathi bami labashadile indvodza yakho nje lemkakho hayi ukuthi uthandza lomtimba kwaba ibonus nje ukuthi maye mhlele ngashada naye but uthandza nale ngekhathi ngihlale ngibekisa nakaseligusha ubole into kanje nathi impahla takhe ubabe ini uthandza lobunguye lengekhathi seyindlu lokuthi nje ngiyabenefita maye muhle ngashada naye. So icala lapho ke lenzayo ukuthi abese uyakhona ke na Jesu kumbona kusinakathi asidla inyama yakhe njenga wena labashadile nje kuba khona shathi vele mfundisi ngiyabonga ngoba usuyangichacha ukuthi kukhona ama couples khanzi ilobabe noma ilomake munye wakhona khanzi akusiye mhlawumbe umuntu omuhle sokodwa ke mhlawumbe udisable kadzeni bese sebachwalile kuba khona ukuze abashada labantu ngalokuthi vele nje inkosi yami ngathi kungacaca na ubona abantu bahamba indlu daba akusibo ngihlale ngisho nje ukuthi nangikhuluma nawe angade mangivulathele noma ngibheke kuphi indlu yami le ngangena ngidawuphuma umuntu kungena by birth aphume by death or rapture. So la Jesu ke nangabe ke nalokuthi nje sibona umuntu lo wafa Golgotha wavuka ngelanga lesithathu sho silenzaba nalapha nje even anathi so ngicabanga ubona umuntu ubona ngiko nje ubona umuntu la une TV nje noma khona la cingweni lakho ubohlisa ivolume ngikhumbula nje ngibona lomnye president akhuluma ngase ngihlisa le volume kwaba khona nje uyakhuluma nako so wehle stage noma abashadandla ukuthi uthini lo muntu ngoba ivolume beyikuzero ubone nje uthini siyabona ke ukuthi abavele umuntu nemvuna ukhuluma noma ngilacingweni noma ngikuphi nje uba nami ungiva
Uba usonzele noma kakhulu nje lo shade nayo, usonzele umbuke ukuthi wena ungakuphi. Mina-ke ngicala kimi, nami la ngikhuluma njengoba nyalo ngikhuluma nje, leli phimbo liqhamukaphi le ngekhathi ebonini. Le ngekhathi kunani, yalo nje la ngathi Jesu uyabuya. Ngisengakamusho Jesu uyabuya, litawuphuma leli phimbo, ngabe liqhamukaphi, lakhiwa yini? Ngoba e-microphone siyayati ne-music, nawudlala lapha speaker tinsambo, kuyangena lapha, sebancane besihlole erediyweni kuze lo muntu okhuluma kumbu lapha ngekhathi. Nakahleka nje, uyahleka, uledule emsakatweni uyasakata. It's a mystery. So nabantwana-ke bethe bakhala, bathi bamukela Jesu, dukuduku phindze futhi nabajika. Ngalokho ukuthi bona bacabanga nje ukuthi baze babheke etulo, Jesu ngiyacela ungiside ukuthi ningahlulwa tinganuko tekulalana tetshwala, kube ngathi kunindvutsa nje. Kufana nokuthi nje nasiye ezulwini labanye kukhona nokuthi siyokhanza sihlalo lesikhulu saNkulunkulu, bese lengathi sincanyana saJesu, bese lesincane nje-ke abantwana basekreshi esamoya engcwele kude into lenjalo. Siyokhanza nje uNkulunkulu munye losema-ofisini lamathathu. Njengoba nami nje nangihamba ngibekise igama lami, ngeke usho ukuthi nabaya buseneliso. I'm a type being. So this is amazing. Singakhuluma kuze kube kanjalo. Ngizama-ke lokho ukuthi Jesu uyakhuluma. Lokhu nje ngikosabekisa sihulumende mhlambe utawugcina sakhona lesithi-ke akube ngithi ukuthi yathi vele ebonini emhlaba wonke nje litshe lelinjena asisho sikude kodwa nje asicabanga ukuthi lingabatha udane nanaku noma lingaba khona. So it's high time ukuthi silinake ngesencele bese-ke physical sesiyadibuda. Mina each and every time nanyalo nje nangicetha ngiphindze futhi ngithole lithuba noma ngikhashanyana phindze ngihambe ngiyolibuka lelitshe ngithi yibonini, yabona lapho nawubuka nje ubona uNkulunkulu akhuluma ukuthi yabona this is the message besingakubeka nje ngalenye indlela amantondolwane singathi God is speaking to kids ukuthi yemaswati nini ngathi kini. Ngicela kuva-ke nama-comments akho. God bless you. Ngicela kuthandaza babe, ngeke sisale kunakulokwenda kwethu insuku yokugcina. Kwesibili babe, ngeke sisale mzukwana lokungathi kududane ulanza libandla lakho. Wonke lolalele Nkosi mendele lomusa egameni lakho Jesu. Amen. Ubusisekile. Amen.